Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Cvjetni vrtić od petunija. Predivne su. Špricane petunije. Prekrasne, krupne roza petunije. Ali gore na prozoru. Ove roze su predivne. A svi su lijepi. Tamne petunije. Do sljedećeg susreta. Bog. Pazi da ne budete opali na request jer peta nas